السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Watukufu domba Mwenyezi Mungu ikenganywa nono mshilo wa nono ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijailie likiwa nadamu wa ukozizana na uhimiliana hanjema. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahowa nadamu wapeu. Mwenyezi Mungu yajailie haina manadamu mkomori ujihundu harme dunia mafi ike ngwa wanono ngasu wanono yaripwene shari shaho wanadamu wapeu wanzaze rohombi nanu wanadamu wanzaze roho za shuma nanu wanadamu wapeu ikao wadiwa za ukaya hunu rijangarjo ulawa shagwa jini kao ya ukaya hunu mahala ni haubaki dahari wadiwa za ukaya waka wenji na wenji kwa wati. Wa alaikum islam mama Najia, wa alaikum islam siri lewe Mungu, wa alaikum islam Naila Hasani, wa alaikum islam Mila Fara Mila. Mwenyezi Mungu naripwene shari shahu wanadamu wapeu wenza zero hombi liki wanadamu wahanzana na ubenzana wanruwa dojo ukaya haini mwanadamu mzima harumasi ruwalohunu Faransa nano walo Komori. Mwenyezi Mungu dolone eridhiki ya hao shati mwanadamu wala ajali hombi wa mwanadamu kawa na mrukoshinda hai klazamru raili zanziwa rangu hombani hamzazamru. Mwenyezi Mungu narijailie yarinike kheri na baraka na unono likiwa nadamu wa ukozizana wa uhimiliana wa unikana ze konsei ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu wa jamalif usikwa leo ngamina isujengio nzima haukaya tsandisa tihomwadisa share si ujwa utalazuz ribirimbabi harmwana suje wa konsei sha ngasina sujet nzima usikwa leo sujet kao ilo très important ya haina mzima harmasi ya rengeze précaution haina mzima harmasi ya dojwa ya ukaya ya ndiwamru yo ujwa uka karbunamru ya ndiwamru yo ujwa uka tuprenamru ya ndiwamru yo ujwa uka karbunawe jelika yamba yenda yuma umru yo uka hozungoni. Mwenyezi Mungu narijali heri na baraka ranyire ze fami nana ze arhami nanyi mkouranza nanyi mkourienga au kaya kamna ushida mlifanya tambarongo usofu. Mwenyezi Mungu jabaru waiche. Wa alaikum salam. Watukufu ngasina suje ya mzaza hatu ikao ya mzaza hatu woi hala wa Faransa hasi Komori abala mapesa tukama shashi plus de 30,000 euros ili ende wa alaikum salam zali ili ende ya wahe yafanye ze proje ya bagondo yafanye nyumba hende hula hataba sarzamba rangu 2022 kajareje hunu Faransa gena wanawati tikango andao likoli gena wanawahutse na ikao wafanyo hazi nisi ayi wasomao walowa huu nane mruma henge hunu rangu mzaze wa ya Komori hataba sarzamba lo 2024 kajakubali ya jaza hunu Faransa ye mwana hahe ye mhu mwana mshe hasi Komori ili ende hadisine na mzaza hahe yafanye bienda renge mzaza hahe aje mzaza hahe haharaya ya haja mzaza hahe haharaya ya haja. Ok kada bientôt quand je finis je vais venir au resto. Mzaza hahe haharaya gambi shauka ya mzaze haharaya haulowa mzaze haharaya hangamizwa masahiri gambishauka ya waisha babi momjini mvura msi mvura wa mhali liyamenya mzazi akili mzazi haraya haja dizo mwana hahe mwanamshe hasi hula raidi mzazi ngena wana walo likodi walo koleji ngena wana walo lise mzazi haraya ye mrume hakasi kadwa mwando mzazi haraya dunge mrume ye mwana hasi mzazi haraya dunge mwana eza jiri hindri esha tsonga hindri ye mzazi hamenyo akili ni shababi ye mzazi hafanywa masahiri na nyigangi amenyo esprit. Mwenyezi Mungu naripwene shari shahuona damu wapeu shagarjo jarongoze mzazi hoi haukawe mzazi kao yo unidungwa katika Faransa hakaudoni para katika hunu
gamjwe mzadze woi njaka ujwake mzadze woi hende abaki komori hata yende hata yamba haba hatwaliha katsukiri ya rejo makazini yabonga joka mria kamwenjeni ya reje yende abaki hidzani yabowo mrika woi ya ulowa utsomwema kana baraka bantina ulovubuwa madina hema kababwa eno jofanya commentaire mitso bloc yawema bibi do utso bloc vas-y yenda sur TikTok gojoda wa hundo wa komori wenji 24/24 ngwa en direct avant rane jakane ni azauju na réveiller ngwa warma live 6h na 5h du matin tu es venu là de dire n'importe quoi garjo huja haruma sujet ya himzadzoi chara jajaruma sujet ya himzadze do mwambia ni ukaya ribua kanyoti ya mwana shababi kao si uzababa na wakati yaboka mti wa jeni ikawe kanyotio ikazi wa 5000 euros de ma pesa ya jotsa horme kanyoti et ma pesa ya tsangwa yabo ngayo 460 euros. Wa alaikum salam joliena. S'il vous plaît, ni watukuf mdunga wa mlo mtabiha au hamko utabiha na mwana hungwa ni ajali na rifanye haini za ufanya insha Allahu rendera saidie yemna mwana woi mjie harmaye Facebook ya hangu ikao de nrongo wao yani de tula mlili ya komoko mwede manjie harma ye page ya hangu msaidie mjarme kanyote saidie mna mwana woi haukawa imana ya puha harma mji mtukufu wa Juma Songo ya hambu ikao hakosa ngasi na 2 semaines rimone sani le photo rijuanza nyone da mwikao de mlo yabo nyimlo TikTok nanya nyimlo Facebook nanya nyi wajazi kanga mjemu uridunga YouTube rende harme kanyoti ikao dona ipiblie yabo lona 2 semaines rende la saidie yemnama na hundwa ni ajali wa âge de 17 ans ya unguha wa mdu ikawa mdu unguha wabuha mwanya yenyama yipuha ikao ye mwana woi ye famia hengo na besoin wa msaidiano risaide mna mwana woi haina usikunga sivanu garba buhao garma biaoni owenji wasiwa woi mwana ya puha harma mji mtukufu wa Juma Songo ya hambu ikao hahundwa ni ajali ya ajali yoti ajali ikao yonyangu iyo ajali nziro ukaya ngena riski ya uparalize rajohanza haini mwanadamu mkomori ikao unidungo na njarme Facebook ya hangu basi partage yende hanjarme lien ya participe ya saidie ya mnama na woi ya parma mji mtukufu wa Juma Songo ya hambu ya hundwani ajali riparo wa komaronsi pia mkanyambanu kwamba roho ya imani risaidie mnama na hamadoi gamzambo dejanga rifanya video zinji hauzamba winjwa hanyu msiuha gamfikabanu 10 euro iyo ngejo urengeza mlwe maesha sofu mlikawo ulo mwade we mlikawo ya hundwani ajali ya koza ikaulona besoin hani mwanadamu ikaongevanu yasaidie mronsi wa ututu désolé botira yabongo nsuma takeni na mronsi wa ututu garbe soloma rahaba hani mwanadamu yasaidia yemnama na woi yakoza maunale foto Facebook walidaya rafanya kanyot rajonzani mrasaide mna mwana woi mrensi wa ututu da 20 euro na 10 euro iyo mruju wa utowa zaka hasaidia mana ikao lo harmatambu yabonyo wanadamu ikaungani hapo rana jajarma se sujet na mfanyani za ufanya njie harma ye tula mlili ya komoko ye Facebook ya hangu mwende harma nimle Facebook na mle zeretar na meteze kweli mpartage banga nyabu ganyama msiwa mapupe yoti insulte chama mbe realite ganyama msiwa ganyima pupe yende atelevu uyo nge signale wao na nyimjwa 40 live yentuyo ikupelwa yaboga rujomba Mwenyezi Mungu sois honnête et chez les gens bloqués bah mais je rigole pas quelqu'un qui ani yemlika ujoja wafanya mnama fitsa mjombloke Mwenyezi Mungu nanike khatima njema haini mwanadamu mzima harmasi mkomori ikawa uresante koza shamana na dojo akawa imana wa ya ulona âge de 17 ans ya hundwa ni ajali ikawa rimone sani rajohanza arasuplie
rashemeza rinjarme kanyoti risaidie mna mwana woi na mwana ikawe famia hahe wa demande edge hapuanwe mji mtukufu wa Jumashongo ya Hambu garipara wa Komoronsi pia rinjia harme lian ti partage risaidie mna mwana woi nimle TikTok gagnabu gagne 143 au lieu de partager ces deux personnes qui sont partagées gagnama vraiment nzingaro mihono omru partage ya otima pesa kam ani ya otima pesa mnikawanro omru partage mndugu partage ilwane da mwanjie haini mru ya jaishe zambao ya kozize manyanya ya oneuka ya zinzo ufanyishiha zinka zifanyishi Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwisomwema ya jale haina mwanada mwisilamu ruwapuarmwe hambu nana owapuarmwe gazija yenzwani mwali nane maore rinjir sadim na mwana woi ho hanza ha Mwenyezi Mungu bala alaka Mwenyezi Mungu kujumlibani hon duniani ya mlibani nana akhira hauka ya inu kanyo tiraibua ya mwana ikao ya kozawa mdu rmonesane mapicha ngabo usikitif garjope sheya haini mru ikawo ulo interese rajomba Mwenyezi Mungu ya saidie mwana woi rabue kanyo tia hahe haini mru gamjomorele foto ya ujokana roho kuu ya usubuti ya bue ya angalie Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike mwisomwema yarijale herna baraka likiwana dama ukozizana na ubenzana na uhimiliana hanjema watukufu rare janjar maze message nimlo TikTok na mlo tsaule mevu mtapote hau partage wale msikensa ba mama poupée. Je sais pas si vous avez des ongles gagnina mafuma hu gamonen zuro watapote chaganya bo gamangalio hama gamangalio statut yo tso konta ila ka partir ya suivez au ke kam ndugu suivez mlika au jibwani zuyamba au mdu partage hau mdu ha aime Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwisomwema erjali hirna baraka rare janjar msujihat ideselur do mabia ni watukufu ya ukaya gamrongozo owana shohangu ikao wenji kwa na ukadakor nani mazababi hamadami ikao tiparofanya message za hou shababi nani mazababi waenda wa l'exterieur wabiramo barini ikao wenji wa waswili wenji Mwenyezi Mungu hawatamani Mwenyezi Mungu jujela kango harme jannati firdaus inshallah shawana shohangu riwono video ikao ngebirao zentuzinu ranguju zijanana leo ya wana shohatu warengo walor ma prison katsuju akawala wa Komori on sait jamais shanga jokaya zihunga wana washewala walo armaze prison zaho arabu à l'extérieur watsongobi wanoro mamabe ikawala tswa Komori shazilanga zihunga onusia wa Komori mimi njaba mru ya tije au ka Komori ngabo tambu shaka eri etambu ya Komori rahano mru heda ya fungwa harma prison ya wanadamu ikao watso na roho kairi homru baki Komori rahano mru heda ya fobarini ya boga mjoka wenji kamna uka kontan ni wandu mlonzi yani manzo mje Mwenyezi Mungu jo masulishani inshallah gamjo wasul inshallah shana mnikubaliye ni mnikeni ze conseil haini mru ikao au kangabo wenjwa wasuliban haini mru ya birobari ni ya wasuli hunu Faransa kajaparo suhete mwanyanya ulo Komori aje sheye problemu yekao mabiani ukaya hewe mtije haisabu huwasuli balisi karele warahare jaja rika Komori rika uduhambe walomanga kwa tuhanza warangalie walomanga kwa tuhanza warisaidie mru hambanga manzo mna 50 euro karjaere wa si ujikiki na ubaba si uamba olange na rohombi rijangaro nao ya ukaya 50 euro ya usukuzima uo hufana ukana muo uo usimbufu au kazi haziza hunu zo upuamvu zo uamrume wanaume wenju kwa tushida wenda Burundi wafanya 3 minutes hasabu de zehazi zilon zero hunu Faransa yaboga mabiyo ni wanama ikaonga ni hunu Faransa nana nyimlei wa Komori hewe kairoba mdu baiken abubwai wanju kwa jwaba zabandu tsosa za ho subhanallah sati waswili njaka wele wale baya sha bando wenji wapashia ye bahari banda ye wenji wapashia ye bahari la plupart ya waono ye hufa wa waswili wenji wariva dingo haini ya tomdu Faransa wallahi yosi sa Komori kajajo subuti ambe gondo ya pilo barini aje kajajo subuti yabonga mabimi wana shohangu vomiemba ki Komori mtumeze mali muhuleze visa
rahana bagambirao dawa utungulo na wenji gabo wa Komori wenji rangu 2015 rangu 2014 kartu joye wafu yengu waona muo wa harmaze pirizo iho wafungwa Mwenyezi Mungu jua hifadhi gabo wenji wafungwa shana mwone video ikao gezunguli yao ya wanawashe waili walio harma pirizo zensi za Kiarabu rito ujua ya uka eske wala wa Komori ya wala tuwa Komori shakujua mkunisha kangabo wa Komori wafungwa wanasho hangu Wanzamanga tuliyoheda mrenda jisuicide wenju kwa jomba ukabotwira ngabo tabu Komori na wakitabu Komori hata kuna utofoda nini kahuba kikomori gamjoka ajali iyo yiumba gamjoka ya haina bani mrombi wabode bani mrofiao shayamba mria evite ajali msafara mle mruka pashi ya japawa mrupashi ya avion ya bonga mjoka ya wenju kwa na uka konta s'il vous plaît shana mkera vida ça fait trop mal Homruona mazababi wishanga bo videti yarora gamjokara nguma yoti nzwani mayoti wenji wo hufa hasabude ze japawa gera dem safara mziro gamina wanama wenji wa waswili walolu mtsidiwaz boom podli mtsidiwaz ya ukatiparu fanya message vanu ya couple tiparu fanya message vanu ya couple waja wansaha wamba turam vomier jeru hambiye ze hadisi zatu babe se karu hambiya uzamba gamjo respire da mine mrumshe au kadamine mrumsha hangu gasina juhudi lilorohoni litso usubuti rali partage soma wangu wedi mwanada mrjo hambiya ruhambiye lo ne ulambe wanuko na ulijua tsende ohao rikanti da mine kupluyo ye mwaname anabe turam ngone mna mwana umona banu sabaga mummono ye manaje haja muhindi marabu ye mrumshe ye mudu ye mrume ye mudu habe mwana woyi wahangu mimbaba ye manaba wahahiri hauka joka ye mrumshe hikaja mtrompe habe mwana woyi hanjiaje sifungwa banu bazi marirengo amatreka damine mrumshe mrumshangu hakaure mwanami abo mimi mrume tikaure mashadi ngone mrumshe abo botira Vomiru habi yerizitoro honi weshele zizo andwa jina walonzia ni wanzo waje nana wandwa jina watso uyelewa botwira mi emrumsha hangu hare le judilani wabaki ya wakawone mwanada mwabidi wa mabie yesu jeyoni mle Facebook nati pia gamashila bona ya baba en 2021-2022 ikawe mrumshe manamshe haulawa habiwa hafanya uchafu wali usimbuhe bahula kuna utula wa hafa kuna utofa hanzaya imwaname na bebutula mimi njandelo kado nzima butula mimi tina makado zinje mrumshare makado zinje sasinga sifaransa ye famia yangu bade mrumsha hangu wabza mwana mkudu wandungu ni manene mrumshe na minga mjoke mrumshe ka jan trompesha violewa ikupluengyo ya wataba alhamdulillah ye mrumsha mungu keltasi tizamba banu tijati konse wanasho hangu tikose wa Komoro wenji kahewe Komorika uti ukatili hama Uganda nezenti zinwa jina naksabila nrabo Komori mdukado la yo hifa jezenti zinwa jina Komori sikardo la hama makatrami Komori nga wane shiunga ngojo hulabo mtana haule masihu shangojo kanamuo hula ze visa mdunjwa uhula mduna stahamila bako wasimbi wanashwa tuwanga wabirobari ni wafanywa violence wahelo wafanywa uchafu wanashwa tuwanga wadhulumiwa imeisha hao wafanywa uchafu mazababi wanga wa ulowa hunziani wanawashwanga wafamo barini izuru mabiani nyimlo al exteriori gamjona ukaya karsuhanza mje Mwenyezi Mungu namvukishe ni haini ulone initiative ya lonziani anzu ya wasuli Mwenyezi Mungu namwasulishe inshallah shanti na uzo kumnika ni conseil mtirambie ngrabo be maisha ya loko c'est vrai maisha madiro depuis longtemps chaque na uto kanso haho watsinzwa wahafa
kuna utukanso hao ani wavulizwa bombi zonlabo vomye mwabio wa manga na nyinga mlaumu nywa dzadze mlaumu Faransa mkouto wa zemali mbesho wanahanyu walu al exterieur wasoma wa birobarini haini mdzadze mwanahe ya jofo barini mtidoli labani de mwangamizao yabonga mjokaya nga mjoparisa insulte ya wanadamu wenji wanzo waje shanga mabonyi wadzadze mlaumu Faransa mto wao zemali mwelo wananyu walo Senegali mwelo wananyu walo Maroko mwelo wananyu wafanye msafara wa barini waje hunu haini mdzadze mwanahe ya jofo barini na tilile sha Mwenyezi Mungu juwasulisha inshallah Mwenyezi Mungu juwasulisha inshallah shana mangalie ye video izunguliao ya wanashe wa iliwadu watongore mwamade pirizo itsoja ya ula mkomori yeti mkomori Allahu alam sha ezihunra wala zionga zunra wa komori yaponi watazatu mlo Faransa nyide mlo responsable nyide mlo dhamana kwanza urange mwana hawe mwana hemanyanyuhu komori ujahunu towe mapesa uhule visa bahaini ya birodarini ya haja yohamba ukayebutira alhamdulillah badatifuku yabonye mloko mori gamjo uzidi mabe inu rohombi yoti rohombi yo conseil onda ukana baraka wa ukatiluluna azali haini mngu gujojo uko haekana utopulashe hitwa haini mngu gujojo uko haekana utofahanzaya si kardo fahanzaya komori siti makatrani vomye mraba karma usikinwa hae neze tambu za hae rahana mruhenda yedi ya hundre tambu harma deseri hamre da hundre tambu hobarini hamre dia vya violewa hamre dia fanyo masakri hamre dia dhulumiwa shanga jombe Mwenyezi Mungu ya Rabbi vukisha haina mwana mkoma lulene fikiranza jemanga vukisha haina mwana mkoma lulene fikiranza jemanga nana ulonziani mvukisha bo Mwenyezi Mungu shakarna uzia humabani hewe mazababi wa Komoro hewe na swatu wa Komoro mlo al exterior manzo mnji Mwenyezi Mungu na masulisha ni insha Allah masuli unumanga sha hewe kairi Komori lahana ubaki harma deseri kairi Komori lahana udungale japawa wenji wa wasulisha mtidwaze ka wenji wafu wenji wa wasulisha mtidwaze ka yarifura hibo mawasuli nana rilili no watu wasuli wakomari watukufu mazababi mlo obonze manzo mji Faransa mweda mundu japawa ijaza mrata bengu heyo bari lata wenji mlati jemanu daba gamodo libina dunge desert foti yazali haini mdu lata lumuni walumu anfusakum shetani gujuka hamba ukaya utini laumu wala kuna kaunda bubangoni kama be ukabo Mwenyezi tidunguye bahara sababu zali no Mwenyezi Mungu jamba ukaya ngabo zinji za ufanya wajuka uzifanya harmoti ya hao suhumbu maskini subu tia maskini subu madhamana wapeu warohombi shanjamba wende wajisusite njamba wende wajisusite ngoishugono tsoi ye Mwenyezi Mungu sida kreye shetani ewa bobo Mwenyezi Mungu kreye shetani lidungezo shetani yaba subhanallah ujojipoze question hambu mndo na mbebo mndo ngondo waenshi harma souffrance mbebo ngondo wake harma raha yabo Mwenyezi Mungu haumbu mbebo na mndo ili ya kila hoifanye hazi bo mwanadamu mndo namna subhanallah ye Mungu sida umba shetani ewa bobo Mwenyezi Mungu yamba shetani mguna uvukishe tsike yabo deja nga unafikira ya hanza ondo wake chrétien haukake Jacobi nwabe ukasha mgude omba shetani Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema Mwenyezi Mungu arjale heri na baraka ni wana wa Komori mlo à l'extérieur Sénégal Maroc Libye mlo Tunisie mlo Turquie hewe kairi souffrance ya ukaya bojando juu hao osumwe famia hao rana udunga souffrance wende wa souffrance ma desert hawende wa kedarini ukiharma tambu hawende wa zingara ufungwa ulawa gamanzo masuli Mwenyezi Mungu masulishani shaga mjomnikani conseil tanke c'est pas la première fois wanashatu wenji mabiramo darini wenji mwenda maviole wa mafanywa uchamfu mwenzaniho woti wanza hanyu kamjazanza wanashatu wenji mabiramo darini mwenda maulwa wa mabiwa matortulewa izo kamjazanza
shaka mabenya ukaya kairi wa mruva baki wa simbi rahano hodo nziani wadi wa sufre haini mzaze ulo unufaransa ujuanza tuema pesa ya deplasimana hahe ya biredarini wa mzaze wape umanzaro hombi gamjordi nzambe ni wazaze mlo unufaransa nide mzulumu wanahanyu nide mangamizu wanahanyu wanyanyasi wafuwe nchimo barini wanyanyasi wangamia nchimo barini msichimdori ya azali basa leo ngena le funfulahe azali ngena le funfulahe shahini eda birabani ni eda ngamia wabangoni kia makachoba woi narimre siba woi azali atungaji wa hewe najifikirie boma sababi bwana shohaku gamchochordi no hamba kwa mruba kioba haya mrugu jujwa ulima mrugu jujwa wambe mama nga we Faransa nere 3000 euro nje nifanye mnazi wangu nere 4000 euro nje njitapali slahama pesa baga jonga mdaltune visa rana mwende hata mjima ngamenda ukana baraka s'il vous plaît yon soka obira ukaya tsuono video ikao ya wanawasha tsongole mamabe shami mihelinelo wala tsuwa komor shanga wenji watabi hao msidi wazokaye ngabo wa komori wenji wakapilizo wa ulawa wa torturewa nana wenji wale mopilizo nana wenji utsojwa kanga wanamwa kwa tina muo iyo message ya hangu ya haina mana mkomori lo à l'extérieur ye kaitso kaibidi upashe japawa la bidili bahize wanadamu kume mbahize wanadamu mongomitanu mtipashie kairi urejei wanda ukana baraka yenda baki komori utahemra hulize visa enda baki komori atokati miezi mgajo unikeri viki ranamba gamdungawo mpire bahari mje wawasuli wenji shawafu wenji wawasuli wenji sharilata wenji sitoreye mrikao ya birobari na joba ukaya hawasuli ya fasilite ya joba ukaya na mji haini mri ya birobari ni ya jahu ni wahamba ukaya nja juanza wake wasabe gurangwe riski nyezi muna hifadhi uwana wakumuru wale wa l'exterior heni ikao utsujueshe ezo njuhamba ya jokwanza yaje mnyezi muna masulishe inshallah nyezi mwa masulishe heni mri ikao utsujuelewa ya jokwanza ya jemu shahewe hewe gabonti zinji za nkodo watongoju wa mizinga na mizinga waudu wa meriti wadunge majapao wa jehunu gabonti zinji haina usiku watongoju wa hundu mabinda kamna ujani hadaba mimkomori hamadani komori izo kasjahea yeheli azali alo ya wambage diktator shakomori kasjahea vomyo bakipo jando juu ubwema tulonga le mzaza ha ujuhe ulime ambiye mzaza ulo faransa nera ye hunu jensa evisa nera ye njeni bwembahazi shanyu wadzate mlo unu faransa wenji ngani na rohombi msidoni ila kuwa na hanyu mnyezi mgu kaja wasuli shashangwa jo wasuli msiparobwe nzamya zanyu mdolila mlobe ukaya ye mwana hafobarini na watife na wasuli shamtilile haukanyide mwangamiza hao nide mwangamiza hao shahaini mdulu na mana gujulewa ya ukaya no ulati msafara barini ya bobo anasho hangu na mabani hangu msinienge bali msifitina kama bioni hezi jirio nezi jirio nyezi mgu ya hifadha ina mana mkomo jukanza jehunu nyezi mgu ya masulishe ritilate wana tena na ina mana damuluna kileleo ya ukaya ula msafara wa suicide haukaya msafara wa ule wahelila ula umerite avion kairi wa mruba kwa wasimi rahana mruhe darengwa matreka ya fungwa ya ulowa ya torturewa ya antiwa moplaji hau ya rengwa fanywa uchamfu ya helo wanashwaku wenji wa mitsi wa iho wanashwaku wenji wa fuiho wanashwaku wenji wa viole wa iho nana mazababi wenji warema shadingo halmazensi zabatani hizo za misafara ya riski nyezi munamvukisheni ya jali haina mzima harumani irohoyi mjadolo ya ukaya no lejapa walunungalba wanadamu jana na boli mertelba wanadamu 20 iyo riski ntipashie s'il vous plaît hani ulo komornado jokaya kairo boba mru tiwai mtitona matsomali ya ukaya ulade mwanzani wangu hapashia yabo mimi ya mjoji sante vraiment mal ye kanjaroha utsidwa zeke manyanyu ya birobari ni haja
vala kana wanyanya wenji hamanda kwa jawasuli watukufu umno conseil ya huwa nama walu hunufar walu al-exterior nanu walu komor haukaya Mwenyezi Mungu na mjailie ni mje haukanga joka hunu uwade ulumade nguhundo doktori ulunanza ngulumbandu hali sha ihazi upamvu zihazi zamanga shababi katushida yarema 2 fois au une seule fois yashida fanya 5 minutes nana shababi uremo plonge usimbu simtolea josputiambe gufanya 5 minutes yofanya 5 minutes wonguno atote yofanya 5 minutes wonguno mieli special yofanya 5 minutes wonguno malala shati tolea yeshababi ulohuni usimbu ya josputiambe ngushido hafanya 5 minutes haswa de shababi ufanya plonge ufanya zokaunu kawaja hazinyango sitorea yeshababi ulohunu faransa jwa ujoji kaza yoba baba sha haini mrusimbuho wokatushida fanya hata 2 minutes yabona mdo jokaya hewe garanzori jomanga raidi ngari jao neze sakoshi nuana kristalline wa ezen chenga nuana parfait wa de ero wa marché soleil comme quoi il a parfait à sa ero rijahri mtraumatizeni vahowo huonokaya wei haka faransa hajana namna kleraji na wei hakabanu yeswahi kaushangaza shahide faransa genamna kleraji genamna jao je fais tout pour aller gamna ji sacrifier hewe ngojo jamanga ngojo sulimanga shaga mjwele wa ukaya manga ketsinyangu siwasaya mndugu songoria yatujomba mndu hali hitima shajoka mndu hasizahe shamndu yosazahe wala wanzani wa mndu walokomori watujomba ukaya weimanza songa na wala kwa tujwe shomdu wasiona umu Petit, Batinjema, je t'ai pas invité dans mon live. Amène ton compte fantôme et pars. Yode mananjuma bianya ukaya hewe. Ngasi hunu ngamruona o. Mrungura haro. Mrungu unenebo. Mrungu unjorma ze metro. Hende harme trofeli. Hende hulahi harme mabisimema. Rifanya ze selfie. Shangari kozao. Ngari simbu hawo 50 euro ya par jour iyo ngwambo gosimbu hata udambe unsika ujanrede ngamjo wasuli jawenji bola wasuli la jaraelewa mruya tuone mafotori ya tria obaula mna dakika mzima mruna tuone zemenje shango josimbu hata udambe unsika ujanrede haukaya okahuja hunu yola waama Shasari waswili, yo konseni ni kuandwa jina, siri joneze sakosh, risijeri menye ni zespri. Watukufu ngari jao haruma yesuije. Désolé de répondre à mon message très vite fait. Mwenyezi Mungu narinike hatima njema, Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu arijane kwa wanadamu ukuzizana na uhimiliana, hauka wanadamu wa juhan ngwanzao hari rudoa ben rabu, n'importe quoi. Watukufu ngardao harumwe sujet ya himzazi. Sujet kao imzadzatu woi harantiwana ikao walo koleji. Harantinawana walo lise. Imzadzawai habali ya plus ya 25,000 euro, 130,000 euro ya sekomori yendi ya fanye ya timizi zihazi zahe leda. Bade mzadzi ya siha komori rangu 2022 atabasa 2024 kajakile ya reji Faransa. Imrumahe hasihi yende ya one mzadze imrumshahahe ili wa namna ya jezahe ula mzadze ndabye mrume ya ukaya katsuhuja katsureje yu. Ola mrume hashindi hafanya mezi hula haranso wana ilienda fali mzazaho wana yaji. Mzazaho wana hende haharaya ya reje. Mwana hahe hende 2024 mwana mshe hasi komori waalekumusalamu ania yende fali mzazahahe ili mzazahahe ya reje.
ola mzaze ambie mwana haya ukaya ntina besoin reje Faransa. Ye fami walo Komori wafanya hani za ufanya nguna jale kautido uwe mzaze woi sha wafanya hani za ufanya wambie mwanyanyao yaje haharaya wamtabisha wabina haina vanu kwa unjia ni wamtabisha ye mzaze dekuraja yaje mzaze haraya ye mwanawoi ye mwanae mzaze woi nane mrumme wa depensea wakatika ukwatuo na kamzaze gena problemu shahitwa wala mzaze hakawe akili sha mzaze nge normal gasi harumatambu wakatikao ye mzaze woi mrunda miyo unidunga yo suifese la visa hangu si ujulana tijati parise hadise ukaya depuis ye mzaze ya sa Komori katsukiri ya jaza. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narpone shari shahowana damu wapeu ijaifuchia hukamzaze abasari zambao ye mzaze ngedena mwako ulo mjini uwede mmenye esprit. Wode menya esprit. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema, Mwenyezi Mungu arinike mwisomwema, wanruwa hunre namna na taratibu ili ye mzazi waya elewe hauka ye mzazi haturuko wana haturukuye mrumme hada kikomori rangu 2022 hata abasa gazambishao ya ukaya valaula mwanamme ya menye akili ya mfanya masahiri ye mzazi atokiri ya rejei ye mzazi bani hao kao gamjo evito hamba makali majo hutabisha ye Komori ngihondongo hindu wa mrikawe ye mana wabali ya mapesa wabango jo fanye proje dabo ulo maanga dabo wakamanga urantiwana walo college urantiwana walo lycée yende ate mwanaho ye muha de place hajai hone aja hufari yewe mzazi urejei hunu mzazi jusqu'à maintenant huharaya hamba kutuja Faransa urantiwana watiti eske shahubaba Isa le shababi wambanga wedeona imo mjini uwedia humenya akili Yahudi waza ya ukaya tu vas regretter si tu continues comme ça ye shababi wongo anzo ya lemna realika do lunaye ye 25 000 euros à 30 000 euros wasibalia rangu 2022 jusqu'à maintenant est-ce qu'ils sont qui soyabo gamdudi tsena no amebo mzaze wewe ye mwana hao wengo lise haja Komori ya jaunde namna ya huramene we mzaza he uje unu Faransa huonu ya ukaya ngotsa wo uranso wana hunu manga na ubaki Komori mzaze gamusikini wakati kawo ngojo hunga majito ye mrumaho kaja huransi ye ngonsi kamrumme horansi hazi ya jakele ntize wana wo binadamu esha uhansi Komori hinri mahamili ya kamili wa sa Komori wamba kututa ha Faransa hasibabu shababi izonga sifuchao no mji ya ukaya eshatsonga wabakiho uwo shababi mwa mjini ya humenye akili eske ya humenye akili hahiri Burundi ya humenye akili hahiri makalima masahiri enyi gangi yende hate famia ho walo Komori kwa tushiliana nao kwa tujibwani zofanya ho wahuzimbia kwa tuurongoza laani shetani bomzaze uje wangaro wana ne mrumme laani shetani juangaro wana ne mrumme utlawe shetani atihubilisi hahumenye servo huranso wana panda 2 ans wana wandao likoli na mrumme ikawa mrumme yetima koshe mrumdo hazi urantize mrumma haho wana lizoba kikomori yeshababi woi eske woi harumia hinri eske nu ari hinri harumia yainu kajamfanya masahiri msinyi gangi hau inu Burundi. Merci beaucoup Zalata. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema, Mwenyezi Mungu ya nike mwisho mwema ye mzazo ya dojo ya ukaya nke na ulezi
o wana hao ya baba sagwa jonja rohombi nawe ye muha deplace ili ajia hurange uharaya ye mrumea deplace ili ajia hurange uharaya le kalima walito wansini kutina bezolo je Faransa ye maesha ya mzaze hindu chotido wana hudi wazale danzi wazayo wana ha hudi wazale danzi wazayo wana ha hudi waza ya grossesse ya mezishenda hudi waza ya souffrance ya haina mwezi wa grossesse wakaujaumire wana watano dizo huranso wana hao unufaransa kwa galereo kwa tabi hao mahamili yunleke mwana hao ya mhuu ya sihe 2024 ya jia hurai ya hufari wame kutuhuja kutina bezo wa Faransa ya umashandu ya nida ukomori ya umashandu ya nida ukomori bumzate baraka subhanallah badu wale ukomori kwa unarohombi badu wale ukomori kwa unarohombi hau kami msu amini kamzaze amenyo akili ya sababu Burundi no msu amini kamzaze amenyo akili ya sababu domremo haina hali ya umasahiri izo nyigangi ya bwesha babi wei hende hule shibani mzazi ujo ujitwa do wakatika ujo ula mhe esprit yunre katrotari uwanaha huangami ya uwanjia songa ye mbaba nke na we mbaba hao shamba mbaba kujo shida ulela weche mbaba hazi ya hazi nke yabo mwangalo wana na wewe kutina ufanya ho ye mapesa wabali ya jo ufanya proje huyali huyangamizi ze proje kajijenda normali kajatimu normali subhanallah Mwenyezi munaniki khatima njema Mwenyezi Mungu ya hifadhi o wanahe mzaze woi ngena wanawashe wane na mwanamme mzima na magali wandu wa mararu walo yabo maudu ye mzaze jaunde arguma maudu ye keshe twani yimlawa ajona ba ukaya gwanzarongozo wana o wana gwa unarohombi nawe o wana gwa unarohombi nawe bumzaze wewe la ni shetani utawe shetani loyi hoba unungo to parsa shaba dolona Burundi ulona ya 1 metre la jo hujibiza gojo parsa ulona ya 2 metre la jo hujibiza ulimele la onga yongwa jo hula wa hujibize utije urenge mruloyi wa umenye esprit hulanso wana au kanga wazaze wenji waranso wana waneglijo wana hasibabu makababa ya wanaume kaba na hindu jamana gama bubu mzaze wewe we mzaze hangu ikawa miuhanza wa unistehi muhu respekte njaka ujwa kaba nunga we komori langwe maha hiyo hema habaya hao ne mruma hao no wana usahu ya diwaza kuishilia ye fami wajua wahaja kutuishilia na mrumzi marume fami hasibabu dabu wabaki komori yeshababi uloda wena ye woti mru hanzo womru wanzo sema luloni zozo hisangu tu abandone uhafanya mana laoni ya renge na mdu fahamu nyuwa zate msaufu komori na mdu fahamu mdu juoli mwenda o bima sababi ngo fanyo masahiri luwa menyaniza nkili ima sababi walo ulangu wa prewa renge mademi mama wa watsonze wa wakome hata mihono hata izo zonti pia whatsabu hene wa menyaniza esprit ni wazaza tu mademi mama luxe les belles mamans les charmantes mamans les ravissantes mamans na mwesheleye mtise komori mwede mtunompando mahanyo mreke mazababi dawa hatomu hono ngwajo ubeha ne wajo kaya wa menyaniza nkili ngwafanya uchamfu ngwafanya masahiri ngwafanya unyigangi haukanga nyiwanji mademi mazulu mlo unufaransa mwesiya hulanga mudu mtsa mrege watoto mdede mwazele teli neze brocheti mide demi mama mwende hula mudu mfanyo masahiri mfanyo wa uchamfu wasiya wa mfilmeni wajodo mfanyi chantage nwadi sihiri inu wamna conseil niko azaza hangu wamna conseil niko o mademi mama luxe ni mademi mama jeune wa âge de 50 à 60 ans respectez-vous mtsende hula mtawe yankili bema sababu walo hula walangu aji prepareo hamasahiri na mizi na nyigangi mwende hula
waja mfanya nilongozi kao vraiment matuparozi wana wanda ntwanzo wana nsina besoin de passeport rouge nsina besoin de métro nsina besoin de ma bus nsina besoin de na junior wambatse gamba ki komor izo des ahunde mtsatse woy izo des ahunde mtsatse woy imtsatse woy atuluko wana hahe wana watsani ya wazaya hada ki komor hatulukuye mlumme ye mwana hade place afanya bie yende ndi yarengi mtsatsa mabe mwana ukaye j'ai pas besoin de retourner en France quoi maisha hilo yahunda ukomori batino wana la vahilo winda ukomori batino wana izo nizo mimi nanzo njue maisha ndaya batino wana ujuka yahunda bo mwana damu maisha ndaya ujuka yafanya batino wana hao watabia ho wazaya ça va tu vas bien zila zone super wala kama tumatumatise mazababi vahe mazababi mazababi wao zembio zao warenge wafanya uchafu wamliseni masahiri wende usonino dingoni watwe mihono ne midune shehitwa wamenyeni zesprit waseyabo warenge zemaliza hanyu mdiwazo wana hanyu mbaki hula mkemaka wakibu mbaki hula mkemaka wakibu les demi mama luxe les belles mamans les mama luxe les demoiselles mamans gamso komodi na mregeze précaution parce que mazababi waloi huwajipani hamasairi na nyigangi nyinga mwansoke mzaze we unso ugangi yensi masahiri yanu masahiri zinyu nyigangi shamzaze we yendera ngu 2022 haraya haji ye mrume yasi hakanzede ya mrenge haraya ye mwana hahe mwanamshi yasi enda ya kanzede ya mrenge da haraya ya kuyabaki komora makatsonza bezo ya jefarance katina bezo reje est-ce qu'il y a aussi masahiri na jipose ma question. Est-ce que Yopulu devrait dire quand vous souriez bana wakatina ya sanu mhono hangu shabongena wa 50 cm oui je sais pas et ça jom menya hindu kwa la plupart ya wanawashe wenji baada kwa joko wana umaha wa segondi na dakika kwa unaza motor za vibration neza pupe ngwa nizoma na honi baada wana umaha kwa tushinda Gonzo wa gardo wa umahao ngwa oneza eza poupe zi vibre au 24/24 dizo utilize o ni wajo baki modolan yo hom luhende da jangamise da jilise masahiri yadi wazo wanane mrumme yendi yadunke kababa lo comme c'est normal subhanallah Mwenyezi Mungu anapone shari Mwenyezi Mungu ahifadhi na shahatu Mwenyezi Mungu ahifadhi wazazi wabaki masitara msende hula mundubahe ni shababi lokomori wonge na besoin jemanga wonge obligé armi hatom mdu ya jusomdu ya meukaya na unjie hauya tumono sepia désolé parce que zabi des ça vraiment ça fait mal Yamusami chavre diri walo komori wango makapablu à tout no menye ni zankili bo mademi mama luxe Mwenyezi Mungu nanike hatima njema Mwenyezi Mungu anike musomwema ye mzazewe Mwenyezi Mungu amrejeze roho ya imreje ya jangare mrumaha heno wana mahamili ya sakomori yamba katsuhuja ya bali ya 25,000 euros à 30,000 euros yamba godi ya fanyazi déjà ça changer avis yamba katwanza jefarata tena rango usiku ya sakomori ya lokomori iho ye mrume ya henda ye mwana ya henda ye fami wa mania ye fami wa mzimbia ula mzaja mba ntina besoin jefarata ya renti wana watanu hunu manga wakarma galeri na sufransi yaba kifaransa yaba kikomori ye komori ya quoi de spécial yeka ukakomori hujuka hunga 25,000 euros yo 30,000 euros yo kujajo wihunga debo wazaza ngoda ukana baraka wazaze majweni haukaye wazaze majweni do wazaze wa 60 wao kwanza wamba kwezi wamba no ekamba mzazi wa 60 kwezi yamba mbona ye mbona na kwezi sio mbona na kwezi hamba mbona shakwezi yeje yeshimangamiza ni watanza tumodoko mwende mlatasa sindano labo mtsoko bali ukaya nganywa maduhazi haukanga mtsongo handa ukaya wazaze mlo no Faransa pe unjwana nduge na 40
minga mina karanta gaja paranjo gaja parabunguza Mwenyezi Mungu na jali mzazi woi owana hahe wavuke owana hahe wawaswili ye mbaba ya shilia kingie waombeze dua de mzazi katubenza ye mzazi katubenza ye mzazi katubenza Mwenyezi Mungu namvukishe Mwenyezi Mungu amrengeze roho Mwenyezi Mungu ajale mzazi woi ye roho imje ya leo ya ukaya izo kaudi ya zidunga ya zifanyao izo katsi parmi na usilamu wakati kaho mdulanso wana ya renso wana edezahe ya rense mdume edezahe o usilamu koja amrisha rogwa madizo shayamba mdumshe walolwa ukekarbu ni mduma aho ufanye su mduma aho kaudi yanzao shaka jakobidu baki komori hasbabu shababi ikawa utona randuma garomba Mwenyezi Mungu ye shababi wei ya jitwe haukawe shababi wa peu weka jarumia armu luru shasi yabo harumia masairi na nyigangi na mjasputi na bekazo nyigangi shaka jarumia armu luru haina hali ye armu luru ye kajajumenya mzazi ya nkili ya tanzo wana hau ya tanze mrume hau ya kekareje hunu wale maesha shaya bengu baki komor Mwenyezi Mungu alipone shari shahu wanadamu wa peu walo komor watona ubinadamu shahu wabaka umanipile wazaze na nanyibu wazaze na zimhunreni hau kamu henda hula kamtongoro mazepe